Perlok rawan hakaban ko nga pare som hai pi we barok ki perlok ki parajor ki baju so tanan banpej ya ki notis kwai hakan ka channel nalari entertainment tem ta perlok rawan ka wara beng sepi ya kan ka notis kwai ka batmai te perlok klam da perslem klam da bunia ya pi perlok mentangin de pej no ya kan ka notis kwai ka batmai ka jingi kop kwai do ka hakaba espriya ya kan ka jingi kop kwai da iba di mau kiu bat iba es sotun rangkat bat ki perlok ki jongki kajika kada hang te po mor kaneng hakapung jong iba iwan piling war luang kador jika tiket kwai kolong pras pa tangka siruyang uwe kwai berkatari kada ka arpun riu tarik benai bapra arjar penriu berkapor bersana kwai kalong hakapor kandai steng step beras berkut hakapor sau steng jengmet temen ta perlok ngini page no yaki price jong kane kajing ko kwai doka hang te hapo mor kaneng te uban yo ka pras ka bankong na ka ne ka jing ko kwai duka un yo de ka song pisa ka bolo hadu chip heu lak tangka na ka pras ka bar kalong lai lak tangka na ka pras ka balai chilak tangka na ka pras ka basau chilak na ka basan chilak na ka banriu chilak na ka banyu chilak na ka ba pra lai pheu jar na ka ba khandai pheu jar bat kum juru na ka pras number ka ba pheu kalong pheu jar na ka perlawan alor kini ki price kidang don ru saki construction price bar mentang ini lek saki construction price na ki construction price perlawan kidan hadu ka nombar ka bar pheu te na du ka nombar ka banekong hadu ka bar pheu kalong san hajar ka kawe ka construction price na du nomor we hadu ka bakut ka nombar ka bar pheu te perlawan alor kini ki construction price kadang don mata sa kalau kidro ka bahit ka batobha na ka banta jumpi te haswa abing se lek sa kalau kidro ngin ya sa skor sa kendiat ya kini kimat ke kam akaba pide berti bahaya kini sisin berada ki price ki rawan kim dai ban pentu dia kaji ko khwai doka bar kaji ko khwai kan ya be sikmat bat osapan khwai habro santli kipung bat omsha ya ki ban nambar ban wandija di sha di khwai di so di biri secret kimar pen bu ai berkiwe kiwe klam da yo ya kaji bet nak benta ki bakwa ban di jing di sumba sapun haune no bar pun khnai lai pralai ar san pra khnai pra bat on sya tangi kinon diwi di kenyang bad di kitir kwai bad lada ki prorawan ki pen kenya ke porsan kwai na kaliang jong kino penyaj kilarai be ba pen kwai klem price bad ya ki price ru online ai be sya ki jaka bari ki kusuat bad ya ki tiket on di lupa haka arp santarik breme pra arir penriu na duka por kar arba jem sngi bad on samsua anda ki temporary sticker haka por kar arba jem sngi berhadir sikenta lada om wanta da u original tikar kino penyai kino weng no ya ke temporary sticker but on simjing teu ya baro ke jaidoka but om saban sajing pam lupa kan bom pada ke perban kwai but nalor ki dok harim on sa the doka thamai biang kar ar kuntal haga kar pratarik bnai ba pra arjil punriu haka por mestep but kino ki bakwa barsakhi haka por bathe ki doka kila banwan hak te tarik berkapor balabu bat ondon rukinon diwi berkinon di kenyang hak te kasngi bat na kabanta kirawan ki bawan hak te kasngi lapen biang ya ki parking bat na kabanta ki jingtip ki bakhabne kiraban pun hakini kirmar pun ki bala ai harum te menta perlo krawan ngini lait no sya kalau kidro te ki perlo ki baju sutanat banesi menta na kalau kidro te som bahasawan banesi menta hak te kasngi hang te pomor keneng na kabanta kalau kidro te menta ngini lait no sya kalau kidro te perlo no tit kalau kidro uban yo ya ka price ka ban kongdo na kane kalau kidro un yo lightly ki kali brand new bolero top model te perlo na tit kalau kidro lada pinra da kite ki bolero bro lightly piha buan ra driver laingot Henry perlo na tit kalau kidro lada pim imon ni kite ki bolero pila ban sim da ka brand new Brezza VXI 1.5L 5MT all lightly kineru te ya kineru pila banjit la pila ya kite ki bolero la ne pikamla ya kine ki kali brand new VXI te sajit ma pil perlok kumno pinjit la pikamla ya kite ki bolero la ne pikamla ya kine ki brand new Brezza VXI 1.5L 5MT Henry la da pim imon ya kite ki bolero lada pimimon ya kite ki kali Brezza VXI menta lai pikalat bapin jit saya kinde ki kali nriu teli kita kedai ki brand new Celerio STD nriu teli ki kali
Lada pinra anda kini ki brand new selerio piha bandon kam driver nriungut krame pin poistuk selaying bron riu teliki kali. Lada pim imon ni kite ki bolero pila ban sim da kite ki kali Brezza VXI. Lada pim mon ni kite ki kali Brezza VXI pila ban sim da kite ki kali nriu teli ki bade ki kali selerio ki kali thamai brand new. Handrel da pim imon ni kite ki kali brolai jaj pila ban sim da kapisa ka basongdor hadu lai paulak tangka. Te saya perkat ma pi perlok no tit ke luki dro ha kate kasngi kumno pinrai la pi kamla ya kite ki kali la ne pi kamla ya kapisa ka basongdor hadu lai paulak tangka. Saya perkat ma pi ya kate kasngi kumno pinrai. Bat naka price ka baar naka ne kolok hidro kalau naka brand new Bolero top model. Handrai pelok lawan ada pintre ban sim ya ka brand new Bolero top model. Pila ban sim arteli ki kali ki bede ki brand new Celerio STD LXI arteli. Handrai pelok lada pintre ban sim ka Bolero lada pintre ban sim ki brand new Celerio. Pila ban sim anda ki brand new Alto Keten top model VXI arteli. Handrai perlok lada pintre ban sim ka Bolero lo pintre yikte ki Celerio arteli ro pintre bat yikte ki brand new Alto Keten ro pintre ban sim pila ban sim da ka pisa ka bolong hadu chip heulak naka te saya perkhat hi ma phi perlok no thit ke lo ki dro hak te kasngi kumno pinle la pinra da kite ki kali la ne pinra da ka pisa ka pasip ka basongdor hadu chip heulak tangka saya perkhat ma phi saya rabe phi perlok hak te ksi kumno pinle. Bat naka price ka balai naka ne kalau kidro kalau naka brand new Alto Keten STD. Handrai perlok na tit ke kidro la pintre ban sim ya ka brand new Alto Keten STD. Pila ban sim naka pisa ka bolong lai lak tangka kaneru ka syong ka mon phi perlok la pinra da ka kali la ne pinra da ka pisa ka bolong lai lak tangka. Bat naka price ka basau kalau naka brand new Scotty la ne da ka pisa ka bolong chilak tangka. Bat naka price ka basan rukum ju kalau naka Scotty brand new re la ne da ka pisa ka bolong chilak tangka. Naka price ka ban riu rukum ju kalau naka brand new Scotty la ne da ka pisa chilak. Naka price ka ban nyeu naka price ka ba pra naka price ka ba khandai naka price ka ba chipau rukum ju kalau bet da ki brand new Scotty re la ne da ka pisa ka bolong chilak tangka. Bat kapor ban penileka ya kane kalau kidro kalau ha kapor lai beji janmit. Bat kador jika tiket lo kidro kalau lai spa tangka kawe ki tiket bat arteli ki tiket lo kidro kalau san spa tangka arteli ki tiket lo kidro. Te perlok baro lada pirang dai ki bat thamai ha kane ka channel som ha perlok bar subscribe kane ka channel krama pinum do ye ki we par ki tis khwai ki bangan sa pen mi ki badang don sedin. Te khoble si buni pi we baro ngin second par bat pi ha ka we par kanu tis khwai ka bat thamai.